Jutro, dragi ljudi, sa Bahajrula, ko šta radi, ja perem prozore, a 7 je sati ujutro. Zašto radim ovako rano? Ništa me ne pitaj. Jer koristim svaki trenutak dok djeca spavaju. Kad mi kažu spavaj kad i dijete spava, ne. Kod mene koristi dok dijete spava. Jer uglavnom čišćenje obavim ili navečer kad djeca zaspi, ili ovako rano ujutro poranim pa to i završim. A mogu vam reći, imamo problem ovdje već nekoliko unazad, da nam se iza ovog prozora stvaraju velike kućice osula. I onda to bude ovdje malo rizično prelaziti i otvarati ovaj prozor. Uglavnom ga samo po potrebi otvorim, koristim uglavnom sa ove druge strane dnevne. Jer kada otvorim ovdje nema mrežice i onda osobi začas uleti, onda tu budu rojevi osobe, prave kućicu i gnijezdo. Tako da koristili smo razne sprejeve, ali jedno vrijeme budu i odu i opet dođu i gore pravi kućicu na ovim roletama, jer su kao roletne s polja, a pored toga ima ova neka kao cijev i onda oni tu prave svoje gnijezda, skupljaju se i meni prave problem. Tako da sam poranila jutros da ga operem, jer jučer je malo kao kišica padala i odmah je to uprskano, muzgavo, prljavo i bode oči. A usput rekao dok moje djevojčice spavaju da ja to završim. Jer ova starija, ona je okej. Ona se tu igra, mislim, male su obje. Jedno je 2 godine i 10 mjeseci, a jedno je 10 mjeseci. Tako da je 2 godine razlika među njima. I ova mlađa je onako dosta aktivnija i hoće da se nosa, hoće na ruke, neće da bude sama. Tek je propuzala i onda je malo teže obavljati sve što se treba obaviti u toku jednog dana sa njom. Tako da, ajde rekao, dok ona spava ujutru, ja ću to ustati, završiti ovaj prozor. Kasnije ću tamo drugi, ali eto taj bar jedan završiti. Pa, onda da idem dalje, pravi doručak i ostale obaveze prozore, ove ostale ću kasnije kad bude podnevna dremka njih. Valjda ću ovo uspjeti dohvatiti, jer malo je povisoko. Ako se budem penjala, komšije me gledaju sa suprotne zgrade. Mišće ljudi, šta ovo radi? Ovako ću ja to proba dohvatiti. Obra. Eto. A bome, kiša se navodi, ima kao nekog i sunca, ali ima i oblaka. Tako da bi mogla kiša friško isprljati ove moje prozore. A vala, ako mi je išta mrži nego prat prozore, slagat odjeću i suđe prat. Nemojte mi samo reći, pa sve si nabrojala. Ali nije baš sve, ali eto. Prozore baš nešto ne volim da pere. I odjeću slaga, znači to mi je haos. Ali eto, mora čovjek, ukoliko hoće koliko toliko da bude uredan, da to nije sve razbacano. Pa mora malo i zadat se, i toalet. Neko kaže ne voli peglanje, neko ovo,
Ali na kraju voljeli ili ne voljeli, sve mi to odradimo. Sad ću ja nekako ovo sa druge strane. Imamo problem, ovaj prozor, ovamo drugo ovo krilo, ili tako se ne zove, ne može se otvoriti jer je fiksno. E sad se ja moram penjati ovamo. Držite mi fige da ne padne. Dobra. Kud ima i ova roletna pa je teško podići do kraja. Samo da me ne napadnu osobe. Ja ne znam da sam ja to dobro s polja očistila, ali em žurim, em me strah visini. Ne znam, daj premrljaj to začas. Imam neku fobiju od visini. Kad sam na visini, tačno mi nije dobro. Ali eto. Stvarno, kapo do poda onima koji se bave pranjem prozora, oni... Znate, gledali ste na televiziji kada oni kao čistačka firma, jel, kao bariju na zgradama prozore pa se sa onim konopcima povižu, pa u zraku vise i peru prozor. To je... Ja ne znam kako oni to uspiju. Ali eto da sve ljudi imaju i danas je sve moguće, jel? Sve u svemu. Ima i ono kao živ čovjek se jel na sve navikne. Pa tako i to. Eto kao ja premrljam ovaj svoj prozor. Nije to bilo toliko prljavo, ali je ono muzgavo od kiše i od ovih insekata. Navečer kad se upali svjetlo unutra, pa s polja nalijepe. Znači nema kakve nema, životinjsko carstvo hamak bude. Svakakvih insekata. Ne znam šta je ovo prije, nije bilo, čini mi se, ovoliko ovih insekata raznoraznih. Sad je kao... nema bube kakve nema. E sad, ja ne znam jeste li vi čuli, mislim vjerovatno jeste, ali za one kao žohare. Recimo ovdje Slovenci apsolutno se ne boje tih bubica. Njima je to kao normala. Njima je to normala da im je to po stanovima, po kućama, po restoranima, po ne znam ti nija gdje. Jer to je kao i svaki ostali insekat. Međutim, vi koji ste imali problema sa tim insektima, vjerovatno znate da apsolutno to nije ono zezancija, jeli, da to nije običan insekat, da je to bubica koja jednom kada uđe negdje u namještaj ili negdje odjedne se stvori milion i
napravi vam cjelokupan problem da se samo možete iseliti iz stana, kuće, nebitno gdje se nalazite. Dok njima je to ovo insekat koji svaki drugi insekat. I recimo u zadnjih godina baš mora da se čovjek pazi kad otvara prozor navečer zato što lete i hoće ući i ima ih svakakvih boja. I crnih, i smeđih, kao zlatnih. Tako da čuvajte se toga. Evo recimo mi smo ovdje sve stavili mrežice na prozore. Jedino na ovom ovdje nema. Ali eto, izbjegavam njega da i otvaram, uglavnom otvaram u dnevno jer imamo dva velika prozora tamo, tako da se zrači, ovo je samo po potrebi, jel, otvorim isključivo radi tih insekata. Rekla sam vam, imamo ovdje osove koje prave gnijezdo i onda me strah, jel, radi djece da uđu ili nas da ujedu, pogotovo ako je neko alergičan. I onda navečer isto tako, jer je toplo i sve, ako se svjetlo upali, sad to nalipi 101 insekat. I bojim se tih bubica da uđu i naprave haos. Tako da, ja ne znam, to se pojavili te bubice nekakve. Ja inače ne volim ni mrave kad se pojave u kući. I ima raznih recepata, stavite cimet, stavite sos, stavite ovo, stavite ono. Međutim, po meni su se najbolje pokazale one kao sklopkice. Koji možete da kupite u bilo kojem marketu ili ovim kao poljoprivrednim apotekama se često zna naći. Uglavnom bude jedna sklopkica u kojoj ima kao neka tekućina i kada vam se pojave mravi to stavite i oni samo nestanu. Znači traje dan, dva, tri. Ja mislim da nema kuće u kojoj se nekad nije pojavio neki mravinjac, jel, da se pojave mravi. Ali eto, to su vam recimo dobre sklopke. Pa ako imate problem sa mravima, potražite sklopka za mrave se zove. To samo postavite na mjesto gdje se nalaze i oni za dan, dva nestanu. Rano je, djeca još spavaju, tako da ja trčim dalje da završim što imam i mi se vidimo.